bwakwa murithiri wa Meru TV ntuko yaku nitete na mbere kwagira umbitikiria kwa gitio gikinene pombe kwethirwa ngikumenithia kiri jaria aja tukinyira aja kiri metha yetu ya nteto cia Meru TV ni ukambita Kathure wa Mburugu tukiamberia na nteto chetu ni gutwika akari netithia babikibiki kuma Kathanga chini wadia Gatonga ni baumirite na kumeneria thirikari ya munene wa Nthiguru William Ruto bakiuga gutimira ndia weti na mbere bagunika kuma nayo kinya nyuma ya munini wa rais Kithure Kindiki kwethirwa ari obishineu nikagita kinya bariritie uongere kubwa ngarama ya muturire bakiuga ni bakuinyirika mono kiritura riu riao na kinyo turone bwao ni riboti ya Ndagara Waiguna. Kari na thithia bikibiki thokoni ya Kathanga chini wandia Gatonga bonanite kurega kwanero kwao thirikari ri kugagitania kaya Kenya Kwanza kana ya tutamu ikeraba kugogotie mwanya bonete Tharaka wa munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kwethirwa ri gitini na tariku yes Kindiki ari gitini ndakia tutethia ta barabara kwangu njira bikibiki na ngora ngari thaino ni thuka njiri thukiti karigari irio vyetu bitugurura mpu no twende mbura ni kura ri tukagurura ndengo mpu tukure mbeo na goro ndaki tukuru twendie irio vyetu na chara kwa wende odie bitangona ya thirikari guku na odio yani njote tio tongo bakindi kya gitini ibogete ibaga kamba kurutera kariba Tharaka gwira nonto atije pora mbere rikathi kari Tharaka bakaithora bakemuririkana na magwa wa mwana maendeleo bakiwa wera yake kuthigotethia kuraja babatigeto na nyuma Kithure na thukia rujio wauga kenda ututethia na thukia rujio tabwa King David athukia rujio atethia na Baisiraeli ndeto cinu cingeno tio tweneria gu na mbiti yaugire kuria mbere wa kumbere ana mochongo baba batera waira waitare waira taranto abo wamagire ko uwagwanu anonto tiko me abo next kende kya bai kurutha Tharaka bwega ara ojuru ara kuthura kama ya kurutha otethia Tharaka ene nware thio tethia ku nara Kirinyaga akaigoteithia nara Kajiado akariganirwo iko akariwi Tharaka kaba kiwa kuma kende gathongera kere thirikari ya rais William Ruto gutire gentwareterete akari tatigala mia mokothi manera na kothi gwake na gutire gitumi bakona ya kuga tutam tugatona te kya mana naga toka na karamika ga ike mokothi mago ngotie ndo kingi na mana ko una watu ni nyago gebike ngende kiori kire ni kiromo kire na itugo twira thirikari ko wena na unyo ukathira tutam na u tio na tigona mana matutam kinyago kende kinwetu lakini natio kana na mona na kurugana na Tharaka na kurugana Kathanga chere agachokera mukothi maga akainuka atigwa na kuana macinani naga aenda matauchweni naga enda matagachioni naga enda makiamiramba naga ethira nyina njirichien ichiamborokanire antu wa mbori ara deina mbori chire ura bwikwana nto bwiki ire yakamatitwe nto kwa mubiachara ri gura mbori angirichie mbori angiri nyanya deino emde ntugia thoko irima ngiri 3 ngoko ira twagura wa mana matano teno emde yegura na 250 kena mubiachara na mbere cha kuratha chakunya maguta bakiwa ginto kiombeta kwethirwa gikibenyeria nene iwetia kwa ngarama ya uturo kiri thirikari ni atutam thirikari yetu ino ya Kenya yo thirikari tindo kura kini maguri maguta mena thina maguta makabwo tindo kingi tukio usimu kenda ma kwa usumi imepanda usumi kipanda mantu mange manda imathieta mu kwa education kuma gecigo munge kya Tharaka nkiripotera Meru TV rietu kambita Ndagara Waiguna Kiringi na joni gutwika atongeria baikundi mwanya kuma Kibirichia gicigo mbunge kia Bore ni borete akari kuigwa bakithondeka ikundi bia na nkuruki kuchitwanithia kiri ikundi kenda bakethirwa bakigunika kumane na mibango ya thirikari bakiaria atongeria baba ni bogeti ikundi ni bigotetheria mono ni kwethirwa obainge ni bagunikaga kukiria uturo bona nkuruki kwethirwa bakigunika riboti ya Mwende Olaiboni atongeria baikundi kuma wandi-ini ya Kibirichia Bore ni bacumirite na kuria nto itonyethia kiri ikundi na nikenda bakagunika na mbeca cia thirikari gitumi utira thirikari gatethia muntu kiumbe ate ikundi-ini bantu batonye kundi kigesa ku mawega maingi kinya thirikari ni karega gitwiraga ja maingi ati antu bagatetheka thuru ikundi itwonete utethio bwa ikundi mono kuma anene bau bonthe turu ikundi no tutuje muntu individual atetheka itwakwatana turia mwire tukona into imbije ke ikundi bibyeto bya Kibirichia itokirite na njire nene mono no ntuko ikundi obina mirandi ya mwanya na imbita ngithiuruka ndi Franki
ngeta ngiona ikundi ora bathia nikena twachokana tu ikundi ne kira mutongeria de ochokere ikundi ne kenu ukomba kumenya gwitana inya mutongeria ikundi ne kenu ukomba kuonia atongeria bara ba ikundi na bira binge ora buthia na weta na ochere ikundi kira kingi onora bathia na ogeta na ndo uitana nabo ikundi kira antu bara ati ikundi ne kinya bukathithia buri antu batano no butonya ikundi na bukajuka jukwe buri ikundi na bwatonya naria bukomba kujukua na bukathithirwe jonte jabo kugitoburia batwe itwe ibakweja na kinya mbesha ende ninya tutenyo tutirombo kinyara tukwenda nekyo gituma turombo uteithio bu ikundi bieje kinya bitirenje stand na bikajukua na bigatonya ku na bietiki kolokine bakuromba mumbunge we kuro kontine Meru Elizabeth Kailemia omona thirikari ya kaunti ya Meru balikana no batethia gitumi kwina mbesa cia yana wasi ikundi na bando itabakinyela na yuthi turantu bakuru na turantu bategate na ituja antu bakuma miaka 36 gota monga 65 utakwa bonekaira thuru ikundi itugwatero ikundi bibi nikena tukomba gukira nkoroki na tutana mbere imwe nire pweto Kailemia itokoromba je na mpwe betira chiaku ira chuka iria kuru no kuona 90% ne kuru tuna bwaja ojo bagwatere ikundi na bira byao kiripotera Meru TV kuma bore mbitawa mwende walaiboni kiri riboti ingi nayo ni gutuika uria wari mubunge wa gicigo mbunge kia Igembe North Richard Maoka Mwaure numirite na kumeneria bunene utongeria bwanandi kiri gicigo mbunge kiu akiuga gutimirandi aweti na mbere gukinyanirira kwagirite kagitukite obishiu ni umbete kwithura igitumirwa bwothoku kiri wenyangia bwa mbesha mukiri wa Nkonja ni uri na riboti yu ni wari mubunge wa Igembe North Noe Maoka Mwaure akiminyeria manyere na kuolosela mubuyumbe urikuwa thainwe Julius Itumu nonto pa mirandi ya kuane mamire buru netomba kwethire kilikanwa etala murandi ya barabara ya Kaelo Kamukunji kinya Mount Kenya Water Projects amwe na barabara ya Thero Kirindara we neo mirandi yombere kwethire kimama netethwa nairua barabara ila mikuma Kaelo Kamukunji mwanka mutuate muyumbe wa nika contractor thinire ntamenya thirikari ya banki ya county ni ciawe but ya county cia thirikari na ire ni kwenda budget na muyumbe no ringa thimu budget igekirwa. Number 3 kuri na nyumoita wa Mount Kenya Water Project supply yari na 19 billion ira yari pending so le bora muntu na kwenda kura ya kuendelea na nguida ciario nao akaenda kwambiria ciake uteo twacibua rwirwa Mount Kenya irwa kwamire so ribo kwirwa muntu naro mekura kenda atongeria ntu kana kenda ritangwe keremete so ibo tukwiba kwenda kuya kura 2027 kenda mirandi ire is stranded ithira kwina barabara ya Kirindara yo tora mwanka Thero na kiwatara mwiriene tukwenda ikirwa lami ina population enough ibwite wikirwa lami Deu akiariria mantu ya koni Igembe Sub-County Headquarters ireri lare na wita yone murandi yo miaka yura yombete kwithira yukianjiriru kaita indi yutomba kwithira kinya yukithilelwa nangugwira ire anyuma yetu ni Igembe North Sub-County Headquarters ira yari na budget ya 50 million na balance ire tigere ni 15 million ya mbiri tumirwa tuiba kuona ndene Igembe North yuni yo murandi yuma yo thirikari te yo CDF atureni ntunene olare headquarters ya Igembe North indi muyumbe atona itumikinya kyo miriungira kana ya kumewata kimirandi ya thirikari na muthia akiaria mantu ya koni ukaria muno ntereiji kuringana na ora maitha yombete kwithira ya kitharikira kariba kuntuku na kubaira ng'ombe cio na kutie kinya antu baingi boroi akasema ameleta equipment wabunge ndio watulie na kweli ni ng'ombe zetu zilitulia hakuna mtu mmoja wamezuia ile Samburu yote iko huku chini ya Natho chini ya hapa Ntwamboi na huko Amwathi saa hii in that region yote they are roaming there Murkomen na hii manjambazi yako ya wabunge watueleze ni wapi hiyo Samburu wanapitia wale wanahangaisha watu. Nikiripotera Meru TV kumalare Igembe North mbeta mukiri Nkonja Muthoji wa gisiasa Oscar Mutugi augite tagari ara Rais Ruto rete kong'ana nonto kaire kuri bakomereria matageti gekende kini na
tumira ontobo muthenya barigisi hindi Rais Ruto atatumira kindiki aria munini wawe kiri gikabi kia siasa. Mwende Olaibuni ena ripoti. Nayo iti ni migambo ya President William Ruto akiaria muthenya jwa kiumia kiri ndiunga yawe athithitie ntere cha Tharaka-Nithi ni arekire rwaria rwawe onanirie gutetera na kinya kuga baketa na mbere gwita ngugi na Profesa Kithure Kindiki. Kuna watu wako na madharau, kuna watu wako na kiburi mingi, wanamdharau huyu mungwana, wanamuita majina ati soprano, ati nini, ati analamba nini. Mimi nataka niwaambie hawa jamaa, nyinyi mnao mdharau huyu profesa. Huyu profesa anawashinda akili mara 100. Hamuwezani na huyu bwana. Huyu profesa, mimi nataka niwaambie wale watu wa madharau. Miario iu ni rotithiritwe kiara ni Oscar Mutugi muthuji wa siasa ja kaunti ya Meru uria ugite Meru kira bakwenda ni President William Ruto ethira kiumira werune na uge kinya kiri kithurano kijite Kithure Kindiki no kethira ri munini wawe na kinya inyirie mwaka jwa 2032 akethira akigwata Kithure Kindiki mbaru kwa mutongeria wa mugongo ukeza kwithirwa rwaria rwa rais iro rukethwa rukijukirwa na urito kana rukijukirwa na inya. Bwa mbere Profesa Kithure Kindiki abati kwithirwa akiona rais akideclare kana agitangaza akiuga Profesa Kithure Kindiki no akarungamanoe ari munini wawe mwaka wa 2027 nionto atiumba kwithirwa akirungamana akiaria kwina intention ya kwithirwa akamugwata mbaru 2032 ende kwithirwa for some reasons cia gisiasa kana ingi kagatara munini ungi uti Kindiki betania noe ari running mate mwaka wa 2027. So kethirwa ndi Profesa Kithure Kindiki kintu kithira kirambithirwa ngitega muno thaa ici ni intention kana declaration ya president kwithirwa akiuga mtu uria nkurungamanoe mwaka wa 2027 i Profesa Kithure Kindiki na ndarikia tamu yakwa ya 2027 mwaka 2032 nkamugwata mbaru kenda atuika rais wa nthiguru ya Kenya. Rwadia rungi rute au kukeza kwithirwa Profesa Kithure Kindiki kakethirwa akievera gitini kia munini wa rais. Rwaria ro kuga akamugwata mbaru mwaka wa 2032 kwamba kwithirwa ni plan tu ya kwithirwa akimucomfort atenga kugwatira mbaru mbere thaa ici ethirwa akievera bangi bara be preferred no ntuito kumenya negotiation chirio na ntere cia Nyanza na ntere cia Coast iria chiguskumwa ikiama kia ODM kwithirwa na mbevere akagwatwa mbaru mwaka wa 2032. Ni aria kirikiria Oscar Mutugi na itete kinya mataro kiri Profesa Kithure Kindiki. Siasa chite aditia ruzu kira gikombeka kibati kwithirwa gikithithwa na Arua. Profesa agachokia mathogani nyuma kidogo no arikane rais ura wiku ari munini wa former president Uhuru Kenyatta na rungama akauga yawe 10 na ya Ruto 10 na ituije boega sana igita rio kinya ria Uhuru kuthiria kipindi kiawe kia miaka 10 mtura gwatire mbaru Raila Odinga na William Ruto arungami kura. Siasa kaigaruka Profesa Kindiki kethera kwina mawira nezario izethiro iza thaa ici niontu lessons cia siasa chithoma na history agetera kuthoma na wewe ngwa experience yawe na thome na experience ya urawi munene wawe thaa hii ari President William Ruto. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam.
Rukina bwa kariba kanyurwire wa ndini ya marimanti ndibagwatanirite gwaka obisi ya munini wa Chibonteri na araba kiaria baugite kwa kagita abari akarini bethrito bakitejanirwa na kwaga motungata kumania na Chibowa aranandikana baugite ni bakwenda kuthurwa abakitegerwa ora wina ripoti un ni Ndagara Waiguna. Akariba sublocation ya Kanyoro wa ndini ya marimanti bebomerete wakera chabuchibo wa obisi bakiwa kerena kwa kikioro ndarena bakwenda utungata bathija wake musekana bagakomana njerani tigu tothija ko mucheria gwake muchie tanyo ntie kathimo gako muringera ndathindethera na umagarukire ingeka bagu gwake no ntotie muntu mbeterete chabuchibo yako nthireria thina ciakwa ntiona kathimo biangora na cio kathimo endi agagatotheranite ogo twana gatoka mwakira gachauru akaragogo wite waka ogo utiatu na kira gintu turi akana kiatro na kanini tansengire eruta wera nigwe ndajirwe kuma mwangu ngirichera bugwanja njeragia chabusibo amba ndikiano ambachare no andothira no ambi ntibugwatirana janda thigwa kengethira tire ku gaba kugibonete kinya gweta konogera no ntimuntu na musi wake narera bakojera wake batiko munenkera kanya kega na musi wake ekoroba kiuga timbi sambega kodhijaga wake no ntimuntu moromera na mwekoro bakiuga no kumere manto mange momba kumunyangeria musi na kawa no na kareta ta konogerwa no ntore moto thia komokia gwake muchie na karira ta konogerwa tare moro gware mwekoro gwathigwa mugwaria mukwake areko chabuchibo nkwenda kumuona agakwere gwo mukwacha buchibo no kwona kwa nathenira ko thieta kuthirerwa cia kwikuongereka nkoroki bakiwa wako kobisio no gatetherene na kinya kureta ukaria bakugana na kugwata tungata bompwe batakuthangika lakini ukegwa na kambe ntwako thia kambe ni amuntu gwonde muntu morome kana muka rera tokothi gwake muchitore ritokothi ko mucheria ta morome na ti morome ithe na tieto security yetu tutena sister chief security yetu bimbega na wena ntobo waku ikumaruka kere na kuthigwa sister chief na kumwera ntinde akumaruka kere na kuruma kibangana watema mtu ende bakiromba tongoria gwikinya ntare ino ko batethere gwakira munini jo wasibo bisi getonga togokoromba teromba twakira kambe ya assistant chief wa Kanyoro kamunyona gatoretera mabati emundi togwakaga kambe togwaka na itina lakini totiena mabati toretera tobati tokweke twiromba mabati na kana maiga totithwire togantera kinyara orisia maiga ciere imbuga kambe nu ya sabusibo weto ni kugana tutete tuge njinji na ta Kanyoro toromba kura kaire bana bakabunjo kamyo totimuije kamyo na orire ende atwenda turenda twakirwa kambe asabusibo atu tutukuya ko kuma Kanyoro wa ndini ya marimanti gicigo munge kyatharaka nkiripotera Meru TV rito kambita Ndagara Waiguna Muthiaji wa nteto chietu murithiri wa Meru TV nkatho chia mwanya no ntubo gwitana mbere na kurumira station ya Meru TV ukebia mitambo kuri na mibango ingi kathumba tukuthuranirite nire turako kambita kathure wa Mburugu.